Ngekhethi Nkosi enkulu akithi ehleni kaManazaretha. Ngiyabonga abantwana benkosi. Sesingena endabeni enkulu emini yeSabatha. Kodwa ngikhokhe ngazi ngesaba. Ngiyacela abantwana benkosi ngesihlabelelo. Nkosi baba ngiyakuthanda. Nkosi baba ngiyakuthanda. Ngiyabonga abantwana benkosi. Ngibingelela mama umkhokheli. Indlozi abagcotshwe sethempelini nebandla nehamenta yonke engcwele kaNkulunkulu. Siyabonga abantwana benkosi kade simenyiwe emzini oyingcwele wasebuhleni. Sahamba songenisa umdedele. Umamzimela kaMkhwanazi lo okhulumayo bantwana benkosi eMandeni ngaphansi komfundisi uMathonso omdala. Ngisekuphileni. Bantwana benkosi inkonzo yeSabathana sekuseni eMthabalo Sabatha lokuqala lanikezwa inabashiye bandla ukuze kutshalwe uNazarethe kubonakala ukuthi emva kwethu ngeke yini kusale kubaswa ngeSabatha. Wasukuma uAnti uNtaka wakhulumela amakhosazana wasiya wacelela ezulwini wathi uyacela ngapha kubantwana bethu kwinhlayisuthi ukuthi uma ngabe abantwana sebefikile bezokwakhimizi akukho kunye abakwaziyo kodwa bazushembe kuphela futhi baziyona lenhlayisuthi esuke isibakhethile. Uyayicela ukuthi ningabe nisashintsha abantwana benkosi ningene ukufa kwasemhlabeni ukuthi nibe senibadela bese bebuya bezokhala koAnti bese kuyalotshwa isiqalekiso. Uye wabacelela ngisibusiso nathi ke emzini waseSandaneso siyabacelela laba bantwana ababonakale bebahle ukuthi bengasilayithi isibani kweminye imizi ukuthi noma sebefikile basebethola abantwana abangabe sebelahlwa phela sebetshingwa ngoba kuba isono ibona phela bafike bacelwa izalukazi. Siyacela ukuthi nezalukazi esuke zipha abantwana amehlo ukuthi kuhlanganiswe lemndeni emibili kodwa abantwana bengashintshi laba besilisa. Ukhale kakhulu Anti nathi siyabacelela abantwana bethu siyabathanda kakhulu abafana bayathanda izinto bese beshintsha beletha lokho okuthiwa kuyisiqalekiso uma ufunda incwadi kaDeuteronomy. Siyacela ke bantwana benkosi inkonzo emini yayisinikezwa inhlayisuthi. Kunenye inhlayisuthi engithanda uma isifakaza iveza ubukhulu bukaShembe. Ithi yathi mayisifunda euniversity ithi kwakungenzeki kahle. Ithi yayisitshela uShembe unyazi lwezulu oluphambi kwethu. Yathi baba
mina ngifuna ukufunda kule nyuvesi noma ngabe kuthiwa ngiyisidome esingakanani vele ngiyazaza ngiphiwe kodwa ngifuna ukufunda kule nyuvesi ngiphase. Hey uShembe bantwana benkosi uThixo isifundiswe esidala uthi ke lo mntwana ayingase ngiyafunda kwakunzima uthi ngaphasa ngaqeda uthi kwathi la ngiphasa khona uthi ngase ngithi wena Shembe ngiyazulwezulu mina ngicela ukusebenza kuyo le nyuvesi. Hey bantwana benkosi ake sikhoshe ngoShembe wethu hayi ake sikhoshe noma ngabe kuthiwa kukhona izinto engakafuni ukwenzeka mhlambe yingoba ukude kwaShembe kodwa wena qinisela phusha. Hey bantwana benkosi ake siphushe noma kunzima ke sibambelele ke sibekezele la ekhaya bafunakala abantu abatatazelayo ake sihlaleni uthe unyazulwezulu kuphelele wathi yonke into la etafuleni wathi siphumelani sofuna izinto ngaphandle siyofuna imithi siyodlala abantu wathi laba abantu ibona bagijima futhi bese kimi bethi anisezi. Awu bantwana benkosi sikuphelele sicela nje ukubambelela kuwe Shembe Nyazulwezulu sibonile indlozi yaseSandanezwe angifisi ukuyilibala le ndaba simbonile umshumayeli esithwele. Hey wasithwala abantwana benkosi ethuba bamayenyuka ubaba umhlangano beyiphathele ehlenyuka ngeinyawo kodwa bengimona umshumayeli umkhabela. Bantwana benkosi ngiyazi ukuthi ngesikhathi esondela ubeyithwele iSandanezwe eMahlombe ethi mayethi nje iSandanezwe lowo nalowo bekhala obenikelile obemthwesile umshumayeli umthwalo wamethwesa umkhokheli kodwa umshumayeli uyithwalile wayinikeza umnikazi wemthwalo. Hey bantwana benkosi kuphelele sayizwa inkonzo kaMfundisi umfundisi uNgema waseshowe bantwana benkosi sihlulwe ukukholwa inkonzo inkulu ngoba ingiyabanonke abantu amaNazaretha kodwa sicela ukubambelela kuShembe bantwana benkosi singehlulwa isitha singahlulwa umubi kunentshumayelo eshunyayelwe umshumayeli umjiyaka noma unjele lo baba uthi kunensizwa eyafike yagwetshwa 15 years ejele yayiboshiwe yagwetshwa 15 years ithi ithe isejele ithi kwasekufika uNyazulwezulu lwathi ayihlabelela isihlabelelo ithi lo baba muhle kodwa angimazi wathi lesihlabelelo mina ngasazi hawu ithi kodwa isithi abantu hayi wokujwayele njalo ukonikela kwaShembe ithi into insizwa yasiyakhishwe ejele ithi basebethi abantu hamba kuyonikela kwaShembe uyobonga ithi mayisifika yesiyambona uThixo kuthiwa yakhala kwaze kwaphela inkonzo bathi ikhalelani yathi lo muntu okade engikhipha ejele nangu pho bantwana benkosi sothi yini esifuna emhlabeni ngoba kuphelele sikuShembe sikuNkulunkulu uNkulunkulu woNkulunkulu. Bantwana benkosi ngonyaka odlule ngifisa ukudlula kule ndaba esengihlala phansi ngonyaka odlule inkosazane yami ibisabatha la le egane kaMfundisi uMathenshu iyesibhedlela ke iyobeletha mayisifika abantwana benkosi akwenzeki izinto ezikhombisa ukuthi umuntu uzothola umntwana ziqale ngoLwesine ngesabatha kwenzeki lutho ngithumele ngicela umshumayeli ngicela baba umshumayeli ngicela ungibika kuJehova ahamba athuma umfundisi ubaba uNtombela ayongibikela kuthule ke bantwana benkosi kuthi ngesabatha umshumayeli angifake ngembobo yenalithi athi ngiyobikela uNkulunkulu ngahamba abantwana benkosi ngobika ngesabatha ngangazi ngizofike ngithini Thixo ngoba ukwazi konke ngingakaguqi ngathi mangifika abantwana benkosi angikwazanga ukukhuluma kodwa ngathi Nyazulwezulu umntwana wami usesibhedlela akuteteki ngalo lelo sabatha abantwana benkosi indlozi yoNyazulwezulu yahamba yaya esibhedlela kwasuka udokotela omncane wathi lo dokotela mina ngizoba ubhuti wakho ngoba izinto zakho ngiyabona ukuthi bazenza ngabomu
uthi wayesethi abamlungise akahamba ye-theatre ngoba fanele ngabe kade lo mntwana ebelethile. Bamlungisa abantwana benkosi bamyisa e-theatre. Uma bemhambisa bemyisa e-theatre bashiya wonke amakhadi ngemuva. Wayesethi udokotela usemqhuba useduze kwakhe uthi mina ubhuti wakho. Niyambona nushembe bantwana benkosi. Wathumela udokotela wathi wena uzoba ubhuti kule ngane. Wathi mayifika wathiwa amafayela wekho wathi udokotela eminyango wayowalanda yena. Wayesengena naye e-theatre. Wama la ekhanda lakhe wathi mina ngubhuti wakho. Wathi yonke into ezokwenzeka la nginawe. Uthi wambamba isandla kwangaseyena udokotela abantwana benkosi. Kwase kufika uNyasi lasezulwini ngale isabatha kade ngibika phambi kwale emzini nasekuthuthukeni. uNyasi lwezulu luNkulunkulu bantwana benkosi asibambelele noma kunzima noma ungabona into zakho ingakenzeki kodwa kwesikhashana bambelela kuThixo kuphelele usenqabeni imndeni ethu ayivume sikhonze shebe ngoba yona ebingasidonsele emuva sicela ivule inhlanhla isiphipho siso nenhlanhla kulotsho ukuthi besikhona phambi kaNkulunkulu emzini wasekuhleni bamaNazaretha Nkosibusisa bezwili. Sabelo 225. Namhla mina ngithelile ngisukuma nokubonga ngoba inkonzo seyabiwe kuthiwa abantu abebesemhlanganweni abasukuma bafakaze
ngaba kubonile phambi kwaNkulunkulu ebuhleni. MaNazaretha nami ngiyabonga ngibona ukuthi mangihlala phansi ngingasukumi ngizobe ngenza iphutha elikhulu ngoba uNkulunkulu umphe ithuba ebingingazi nami ukuthi ngizothola ngoJulayi ukuthi ngibe semhlanganweni umhlangano wonke kaJulayi. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiyababonga nabazali asiphe bona la ekhaya eSandanezwe kuye uNkulunkulu wethu ukuthi abayeke ukusikhomba indlela eya ebuhleni. Ngiyabonga MaNazaretha ngibone nami ngoba ngihlabelela lesi sihlabelelo nami ngibone ngisina imgidi yezimemezelo zezwi kaJehova e7 ngaya nasesimayweni akukho okungaphezulu kwalokho engingathi uNkulunkulu ungenzele khona kulonyaka ngoba kusukela kuqala unyaka ngikwazile ukuya kuJanuary emhlanganweni ngawonyusa ngaphinda ngawehlisa akaze ngibonge ngibona ukuthi angithathele lithuba ngibonge namanje ukuthi Nkosi ngiyabonga nyasibezulu ongipha khona kungaphezulu kwenani lemali okuthengwa ngemali. Ngiyabonga MaNazaretha kuningi uNkulunkulu angenzele khona nakuleli ekhaya ngoba ngithe nje mangisiphuma esimayweni ngase ngithola ucingo enganeni yayisiyangitshela ukuthi sekunenhlanhla esikhona khona inkontrakt esiyisayinile. Ngikhuluma ngengane eyayikade ingawuthola umsebenzi. Ngiyabonga MaNazaretha umsebenzi uNkulunkulu amphe wona umsebenzi engengikwazi ukuchaza ngendlela umsebenzi omuhle ngayo owayofundela. Kusho ukuthi izinto bezingenzeki kodwa ngokubekezela uNkulunkulu esengikhombisa ukuthi ukhona uyakuzwa konke mangisuke ngikhala noma ngithandaza usuke ezwa ukhona ukuthi ungayitholi impendulo uzoyibuza ukuthi kanti la amanye amaNazaretha ahleze bonga wona uNkulunkulu kanti uwezwa kanjani ngoba sithandaza umthandazo ofanayo sonke. Kodwa ngokuthi uNkulunkulu uye asikhumbuze ukuthi uyalindwa ngoba nami ngangilindile ngoJulayi umhlangano wonke kodwa uthe ungakapheli nje uJulayi ngase sengiyayibona imphumela nami yokulinda ngase sengiyabona ukuthi hawu Nkosi yami kusho ukuthi imithandazo yami iyizwakala ezulwini. Ngiyakubonga konke lokho MaNazaretha ngicela ukudlula enkonzweni ngamfundisi uMvubu wafunda incwadi yemibhalo 29 eqala evesini 1 owesikhumbuza ngoJulayi ukuthi la sikhona makuJulayi sisuke sizokwenzana. MaNazaretha kuJulayi kuyalindwa usukela ekhaya kusho ukuthi angeke uze ube kuJulayi ungazanga ukhulume mhlambe nekhaya lakho uvumelane nalo ngoba uthi uyachaza ukuthi ngisho ngabe kuthiwa incwadi iyabhalwa ethempelini Timkhokheli umshumayeli nebandla leyo ncwadi umshumayeli akayifundi ngoba akwenziwa lutho ngoJulayi okwasezulwini kuphela okwenziwa makuJulayi. uNkulunkulu ke kushuthi sonke ngoba esiqoqela esimemelela uyazi ukuthi lokho emakhaya sisuke sikukhulumile ukuthi makuJulayi asikwazi ukwenza imicimbi yasemakhaya esingamaNazaretha kodwa. Useyaqhubeka umfundisi uMvubu ukhuluma ngendaba yenkosana eyahamba yaya enkosini eKenani ifike iyazibika enkosini ithi inkosi yamakhosi ekhaya sibaningi singamaNazaretha sizalwa ngamaNazaretha futhi kodwa manje mina ngedwa izinto zami azilungi angiphumeleli. Laba abanye engizalwa nabo bonke izinto zibahambela kahle bayaphumelela banakho konke kodwa mina inkinga yami akwenzeki lutho kumina. Uthi uNkulunkulu uthi umfundisi uMvubu inkosi yase iyambuka yabheka emaceleni yase iyanyakaza nasesihlalweni sayo. Uthi wayese eseyambuza lo nkosana uNkulunkulu ethi uphi uma wakho wayesethi umama ukhona wayesethi hamba olanda uma wakho
wayeseyabuya ngempela lo muntu noma wakhe wisa naye enkosini wayeseyafike eyabuza